እኔ ወጣዋለሁ እንዴት ነው የምትሉት? እኔ ወጣዋለሁ I will handle it. handle ማለት የሆነ ነገር መወጣት take care ማድረግ ነው። so I will handle it ወይም I will take care of it ማለትም ይቻላል። እሷ ትወጣዋለች she will handle it. እነሱ ይወጡታል they will handle it. በራሴ ወጣዋለሁ I will handle it myself ወይም by myself ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። I will handle it. I will handle it. ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው ስትሉ ደግሞ what do you want me to do? አያችሁ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? what do you want me to do? what do you want me to do? እሷ ምን እንድታደርግ ነው የምትፈልገው ከሆነ what do you want her to do? what do you want her to do? እሱ ከሆነ ደግሞ what do you want him to do? እነሱ ከሆነስ what do you want them to do? በቃ pretty simple, right? What do you want me to do, sir? What do you want me to do? ቀጣዩ ኤክስፕሬሽን ደግሞ ትንሽ ነው የቀረኝ ስትሉ እንዴት ነው የምትሉት? ትንሽ ነው የቀረኝ I am almost done ነው የምትሉት። ስራ እየሰራችሁ ለምሳሌ ትንሽ ጠብቀኝ በቃ ጨርሻለሁ almost ስትሉ I'm almost done. I am almost done. almost ጨርሻለሁ እንደማለት ነው። so ትንሽ ነው የቀረኝ ስትሉ I'm almost done. ትንሽ ቀረኝ ለመድረስ እዛ ልደርስ ነው ስትሉ I am almost there ማለት ትችላላችሁ። I'm almost there. መጨረስ ከሆነ I am almost done ትላላችሁ። በደንብ አስተውሉ። ልደርስ ትንሽ ነው የቀረኝ I'm almost there. ልጨርስ ስራዬን ትንሽ ነው የቀረኝ I'm almost done ብላችሁ መጠቀም ይቻላል። Really? Am I almost there? I'll be like the Amish. Well, I'll be like I almost envy their simplicity. ያን ያህል ቀላል ነው ስትሉ it's as simple as that. it's as simple as that. በቃ it's as simple as that ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። It's as simple as that. It's as simple as that. የመጨረሻው ተገቢ ነው ስትሉ እንዴት ነው የምትሉት? ተገቢ ነው ወይም አግባብ ነው። fair enough ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። That's all I have for today. Thank you so much for watching. See you next time.